क'क्राझार हाब्रुबारियाव डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव गिबि खेबनि थाखाय माहारियारि खोलोबनि आर्ट कम्पिटिशन लोगोसे एक्सिबिशन हाबाफारि बानजायदों। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबनि थाखाय नर्थ इस्ट आरिमु मेलानि बानजायनायाव आरो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि हेफाजाबाव 16 आरो 17 अक्ट'आव साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि सावगारि एरनाय बादायलायनाय आरो एक्सिबिशन। नर्थ इस्ट आरिमु मेलानि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंफुंनाय आर्ट कम्पिटिशन एन्ड एक्सिबिशन हाबाफारियाव दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि 900निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव नर्थ इस्ट आरिमु मेलानि दैदेनगिरि हेमेन कलिताया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। আজি এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কলা মেলা আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কৰি আছোঁ এনেকুৱা এটা মানে ডাঙৰ লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আৰু এইটোক আমাক সহযোগ কৰিছে আমাৰ শোভা ব্ৰহ্ম যোনটো মিউজিক ফাইন আৰ্টছ কলেজ আছে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কলাবৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এলুমিনাই যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ এটা এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। আৰু লগতে আমি মানে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনছ কৰা হৈছে, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন, ষ্টৰি টেলিং আৰু কুকিং কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছে। তো আজি আমাৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত নিয়াৰ এবাউট 900 মান ষ্টুডেণ্ট হৈছে অলৰেড। আপুনি দেখিছে গোটেই অল বিল্ডিং ফ্ল'ৰ চব ভৰ্তি হৈ গৈছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমি ৰেছপন্সটো ভাই আপোনালোকক ক'ক্ৰাঝাৰবাসীক খুব ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে খুব কম সময়তে আমাক এটা ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি দিছে। তো সেইটো লৈ পেলাই আমি এই এক্সিবিশ্যন এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি আগলৈও কিছুমান এক্সিবিশ্যনছ আনি আছোঁ। আৰু আমি ইয়াতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ মানুহ যোৱাকালি আহিছে, তেওঁলোক আহিছিলে, তো তেওঁলোকেও আমাক খুব শুভেচ্ছা বাণী দিছে। আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, কলেজৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকেও খুব লাগি দিছে। আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিও যথেষ্ট ভাল কষ্ট কৰিছে, এক্সিবিশ্যন এটা ধুনীয়া কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰত হোৱাটো আৰু ভাল লাগিব, সেইটোৱে মোৰ কামনা। বৰপেটা, নলবাৰী গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে, ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে, কোকৰাঝাৰটো মেক্সিমাম আছেই। আৰু আমাৰ স্কুলখিনি ইয়াৰে কোকৰাঝাৰৰ বেছিকেলি স্কুলখিনিয়ে ভাল আমাক সহায় দিছে। যিটো আজি স্কুল খোলা তথাপিও আজি 900+ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহিছে, সেইটো এটা ভাল লাগিছে। মানে ছানডে হ'লেতো আৰু বেছি হ'ল হয় চাগে, সেইটো ভাল কথা। মই সবচে পেহলে আগত মই এইটোৱেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনাক প্ৰেছ মিডিয়ালৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰথমবাৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ प्रोग्राम बनाया हुआ बहुत ভাল লাগিছে। सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट कला मेला को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो हमारा ये कोकराझार में ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा हमको। जैसे कि इसमें स्पॉन्सर किया है या भाग लेते हुए ये प्रोग्राम को सफल बनाया है। इसमें मुझे जानने के हिसाब से यूट्यूब की तरफ से और LG की तरफ से और स्किल एज क्रिएटिव एकेडमी और बहुत सारा अनुष्ठान की ओर से उसको स्पॉन्सर करके वो सफल बनाया है। इसमें हम ये डॉक्टर शोभा ब्रह्म म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज की तरफ से मैं बहुत प्रसन्न आया है। और बच्चों को जो आर्ट करियर में थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ने का वो और कोई भी दिशा में उसको मतलब आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने में और सक्षम हुआ है, इतना मैं कहना चाहूँगा। साथ में आगे भी जैसे कि आर्ट कंपटीशन इसमें लिया गया है, सारे बच्चों का मतलब इन्फॉर्मेशन यानी गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये परिवेश हमको देखने को मिला है। मैं इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे ऐसा प्रोग्राम होते रहे और ऐसा प्रोग्राम लेकर बच्चों को यानी सभी आर्ट प्रेमी को जगाने का मौका देने का मौका मिलते रहे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा।